Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ninjye Arsene Ndikumana uri kumwe namwe muri uyu mwanya mwiza, muri iki gitondo cyiza, mu bihe byiza byo gusenga. Imana ibagirire neza. Turabashimira ko mukomeje kubana natwe, mukomeje kwifatikanya natwe mu bihe byiza byo gusenga. Ni byiza gusenga mu gitondo kare, ni byiza gufata umwanya wo gusenga mbere yo kugira ikindi kintu cyose ukora. Uwiteka rero akomeje kubana natwe, kandi abantu benshi bakomeje gufashwa n'inyigisho n'amasengesho muri aka kanya gato gusa tuba twafashe ko gusenga. Ndagusaba rero kugira ngo usangize abandi aya masengesho kugira ngo nabo abagereho kandi bakomeze guhabwa umugisha. Mudukurikirane kuri YouTube ni Arsene Ndikumana, muzohasanga izindi nyigisho n'andi masengesho twagiye dukora mu minsi ishize, kandi ndizera ko Uwiteka azobagirira neza. Iki cyumweru turakomeje dusenga, turi kwiga ijambo rivuga ngo iyambure icyo cyaha gikomeje kugaruka mu buzima bwawe. Haleluya. Imana idufashe rero kwiyambura ibyaha. Icyaha ni ikintu kibi cyane, icyaha kidutandukanya n'Imana. Icyaha cyatumye Imana ifata umwanzuro okurungika umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze hano mu isi kuducungura, kugira ngo twongere kandi twubake ubusabane hagati yacu n'Imana. Imana rero irifuza ko tuyirekurira byose, ibyaha byose, byaba ibyo wakwita binini cyangwa bitonya, ubirekure, ubishyire ku ruhande kugira ngo ubashe gusabana neza n'Imana. Ntiwemere ko Satani akugira imbata y'ibyaha, kandi hari umwami yagucunguye kandi yagupfiriye. Imana idushoboze rero. Hari ijambo ry'Imana nasomye ryongera kandi kunyibutsa byinshi no kuritekerezaho cyane. Ezekiel igice cya 3 umurongo wa 18 Bibiliya iravuga ngo ninabwira umunyakibi ntuzobura gupfa. Uranyumva neza? Umunyakibi, kumbe abanyakibi bazopfa. Abanyakibi ni bande? Nibo bandi bakora ibyaha, ni bandi bakora ibintu bibi, ni bandi bakora ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Bibiliya irakomeza ikavuga ngo nawe ugaheza ntumuburire canke ngo ugire icyo uvuga cyo kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi, ngukize ubugingo bwiwe. Uwo munyakibi azovira mu bigabitano byiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Imana idufashe bwoko bw'Imana. Aha biragaragara neza ko Imana ntiyifuza ko abantu barimbukira mu byaha, ahubwo Imana irifuza ko abantu bava mu byaha. Nanone ikadutegeka kubibutsa ko ibyaha bishobora kubarimbura, kandi nibibarimbura tutababuriye, Imana izotubaza amaraso y'abo bantu. Nshuti yanjye, birababaje ko n'umuntu yaramenye Imana, yaramenye Kristo, ariko ugasanga arahemuka, ugasanga n'umusuma, n'umujura, ugasanga hari ibyaha bitandukanye, n'umusambanyi, ugasanga ari ingeso mbi agifite mu mutima we. Ariko Imana iravuga ngo umunyakibi ngo azorimbuka. Niko Bibiliya itubwira. Nshuti yanjye uri kuranyumva, uyu ni umwanya mwiza wo kongera gusuzuma ubuzima bwawe. Nibyo warakiriye Kristo n'umwami n'umukiza, ariko ntibigomba kugarukiraho. Ugomba nanone guhindukira, ukava mu byaha, ukava mu ngeso mbi. Biteye agahinda n'umubabaro kumva abantu bakijijwe bashobora guhemukira bagenzi babo, bashobora gukora ibyaha, bashobora kugendera mu bidatunganye. Imana ibabazwa n'abantu bamenye ukuri, bamenye ijambo ry'Imana, bakiriye Kristo, ariko bagakomeza kuba mu buzima bw'ibyaha. Imana idufashe kandi ibore ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turagushimiye muri iki gitondo. Reka ugirire neza ubwoko bwawe. Satani ntatugire imbata z'ibyaha, ahubwo tumutsinde, tumuneshe, kandi dutandukane n'ibidatunganye. Ubwoko bwawe bugire neza kandi bane nabo uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.